عندنا الآن آخر جولة في باكج موسم اثيوبيا، جولة الباص المكشوف. زي ما تشاهدون ما شاء الله تبارك الله المطر ورانا وحنصور لكم معالم كثيرة في أديس أبابا. ብቻዬን የሄድኩ ብቻዬን ስመጣ አዲስ አልነበርኩም ለሾለጋሬታ ሁሉን ያየሁበት ሁሉን ያወቁበት የእድሜ መንገድ አላውቅህም አለኝ ካንቺ ጋር ሲላመድ እናልሽ የኔ አለ ምን ሆነ መሰለሽ የሁለት